Pogledajmo še ostale današnje novice. Slovenski premijer Miro Cerar se je srečal s hrvaškim kolegom Tihomirjem Oreškovićem. V sproščenem pogovoru sta se dotaknila nekaterih najbolj občutljivih dilem. Ja ti kažem, ne isplati se prodavati krompir ispod 2 kune po kilogramu. Bolje napraviti pomfri. Ja, to je res. Pomfri. Čovjek je na internetu naročio PlayStation i dobio 3 kila krompira. Kakšnega krompirja? Međimurskog. Jaz sem slišal za zgodbo, ko je nekdo prek spleta naročil 10 iPhonov in iPad, plačal 4000 evrov, v paketu pa je dobil kamen. Oh, je. Neka prvi baci kamen. To poznam. Mislim, da postoji neka hercegovska rečenica koja kaže kamen na kamen i amen.